kuvuga muri kamera ko nakumye nanjye ni kuyibara wakomeje nakomeje ariko nyine ibyo nkomeze yes uti ntabwo iyo igihugu kiri mu ntambara gitera imbere kiba kiri kurinda ubusugire bw'igihugu cyabwo n'abaturage nibyo ni ukuvuga ngo kiri kuba Israel mu ntambara ntabwo iza kohereza inuza produit zayo muri Afrika cyangwa ahandi hantu yes kuko iri gukavaringa iri kurinda uri kumva bari busy bari gutekereza ngo Iran iramutse duteye ubwirinzi Palestine iramutse duteye uri kumva Yesu iramutse duciye igacanga tukiri aho ngaho Israel ni kimwe mu bihugu bifite bicuruza cyane uburyo bw'ubwirinzi bya gisirikare na politike ndetse bikavuga yuko no mu Rwanda kubera umubano dufitanye na Israel kuko buri Rwanda mufitanye umubano hari na Israel tuzabanyarwanda benshi bagiye muri training ndaza kwagira kugapoeka kari buze gukurikiraho ubu bwirinzi bwa Israel mu bya gisirikare sibwo bwaba bwo gutuma Iran irasibisasu bivuga muri Israel yes cyane kuko niyo tutavugira natwe tutagira ubwirinzi ibyo cyabitama aradukoreye rero bita cyabitama umugabo utekereza mu mubiri munini cyane mu buryo bwagutse ariko mind ni hatari burya iyo ushaka ko umuntu muturana neza muraganira yego muraganira mugahuza ibitekerezo iyo ushatse kumwishyira hejuru nta muntu ukunda agasuzuguro kandi ikintu kidasanzwe navuga nako kuva umusaza yajya ku buyobozi nawe nagakunda agasuzuguro azi kunywana ibintu byo kuzana by'agasuzuguro kandi icyo mukundira ari ijambo rye ni ukuvuga ngo kuba Israel ifite ubwirinzi byo ndabyemera ariko kandi nabiri kurasa ntabwo ari ibicupuri nabo bafite ubwenge agapuwe ka kabiri karavuga ngo Israel ni kimwe mu bihugu bikomeye cyane buriya imbuto ibinyampeke imboga n'ibiki vegetable fruit zose zituruka muri Israel nyinshi ni kimwe mu bihugu byateye imbere mu by'ubuhinzi tuzi abanyarwanda benshi bize agriculture bagiye bajya muri Israel gutorayo ubumenyi urakoze rero iyo umuntu amaze kumwigisha akora icyo bamwigishije ntabwo bakigukeneye kumufasha ahubwo ubumenyi wamuhaye nibwo abyaza umusaruro ntaba kigukeneye cyane kuko yagukeneye mbere rero kubisere isi guhinga no mu Rwanda ntabwo tubiyobewe tuzi guhinga pome njya nagaruka bavuye muri Israel nahandi tuziga tuzihinga zikera ntabwo imyembe njya kurya iva muri Israel birasobanuye ngo niba warigisha abantu gerageza erega mwana ikintu kica ibihugu nuko wateye imbere kumva kumba gusuzugura iki ibindi bihugu kiri mu nzira y'amajyambere ukaza ushaka kubakandamiza kandi ntibikunda kuri umuntu asokoje ubwanwa bw'umuntu wateye zana akapfukama gufite umutwe hasi ukamumukara ariko usengera intambara akiheshyiraho igisasu bamureka ngende ndasariya kugira ngo igihugu kigire amahoro agatanga ubuzima bwe ntabwo ntibikunda Yesu yarabivuze bivuga n'ukuri Muhammad abizera Muhammad ntabwo ugiye mu ntambara yavuze amadini yaravuze ngo Israel izasenyuka kubizasenyuka rero kuba barateye imbere ni byiza ariko bateye n'imbere mu buryo bw'imibanire myiza n'ibindi bihugu uku nguku tuvuga ngo hari n'intambara bari kwiga bari bitewe nayo igakaba ibitero ntabwo bigira ingaruka mu kwihaza ku biribwa mu bihugu bya Afurika no hanze y'Afurika Yesu umuco ugiye kugira guhenda Pakistan igiye guhenda esase mwabyumvise mazutu n'ibikoresho by'ubuhinzi kuko bari mu bantu bakora drip irrigation bakanasupply ibikoresho byabo hanze internet ibintu bitandukanye bino bihugu rega byafashe bifite uburyo byaremye ubukungu bifite ukuboko kunini cyane mu kirere bw'isi rero birasobanuye ngo intambara iri kuba ntabwo twabara kwihomberamo Israel ni imwe mu gihugu gifite inganda z'ubucuruzi zigezweho imbere mu gihugu ndetse ikashira hanze ku isoko hari imiti myinshi dukoresha buri ikorerwa muri Israel yaba iy'ubuhinzi yaba n'iy'abantu ibi byo nta ngaruka bitugiraho ntabwo zabura ntabwo igihugu kiri mu ntambara kirinda ubusigire bw'abaturage ndetse n'ibyo cyagezeho
iyo uri kurwa iyo intambara ibaye igihugu cyose kitagihagarara ku iterambere ryacyo kugira ngo ritangirika utagira ibipfa ejo intambara nirangira usanga bagiye mu bintu byinshi aho gusana byinshi wasana bike rero nekereza ko Israeli nirwana intambara ikaba intambara rero ikaba intambara ikomeye ibihugu nk'ibi turi kumva bikisanga muri intambara biraza kurangira ibihugu byinshi bihuye n'ingaruka z'ubukungu utihaza. Icyanyuma Israeli ni bimwe mu bihugu bishingiye ku bukerarugendo tourism icyo bita Jerusalem. I Yerusalemu murwa usurwa n'abakristo batari bakeya ubu bikorwa by'ubukerarugendo. Nabonye bari bagiye ba Desire na Bitwazo bari gutanga itangazo ku buri mwaka. Uyu mwaka abantu bajya kuvisita bajya gusura hariya bagasura Yerusalemu bagasura za Galilaya bagasura za Betlehemu bagasura nyine aho Yesu yabambwe bagasura za Getsimani muri ayo mashyamba bagasura ku mbuga ya Salomo ahantu hatandukanye. Rero intambara ihari ntabwo bagenda. Izi ni ingaruka za Israeli nayo iri kwigira kuko abagiye hari icyo babasigiye. Yego kuko ntabwo tugenda tugiye kuyireba gusa tubasigira n'amafaranga. Yego tugana ku musozo dusoza ejo twashingiye umuryango w'abantu 7 hano iwacu Rubavu. Imana ibahera kure dashira tuza ahantu bakwiye gutura kuko ntabwo nugira kuvuga Imana ituze umuntu aheza ko ntabwo ari igicurubanza ntabwo Imana ituze gatuza bakwiye gutura ahantu ni muri babaje cyane kuriya mama usigaye we afite igikomere gikomeye. Yego abantu bamwegere bamuhumurize bamwigira bamusure bamukomeze kuko n'usigaye mu gahinda gakomeye. Abapfuye mu migambi yabo yarangiye ariko usigaye asigaye atekereza amashusho y'abana be yabonaga mu mbuga umugabo wazaga akamubona mu itorero bari bazi umuntu ukomeye. Ntongere mbwira abantu ngo wasenze arapfa n'utasenze arapfa kuko n'abari bari bagiye gusenga dufite abantu bafite iterabwoba ngo udasenga nk'Imana irakwica ufite no kujya gusenga ugapfirayo. Rero ni inkuru ibabaje ni inkuru y'agahinda natekereje umwanya muremure. Abashoferi mu muhanda kandi impanuka ni nyinshi muri kwezi kwa gatatu. Yego abantu bari gupfa natwe hano mu Kinigi naho harapfuye abantu 3 harapfuye hano Karisimbi naho hari impanuka ibaye umwana arapfa umugore acika ukuguru. Ni ibintu biri kuba mu muhanda buryo bukomeye ariko dushimira leta y'u Rwanda ibintu biri kuba gutya n'ubwirinzi bwo kwirinda impanuka burakuzwa kandi bugakazwa cyane kugira ngo twirinde ingaruka nk'izo zo gutakaza ubuzima bw'abantu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Rero abapfuye bagiye ariko uwasigaye ndamusabira gukomera Imana imuhe gukomera. Twabonye imyakuru byinshi byahageze ayisi Rwanda yagezeyo. Yego twari bikurikiranye abantu batari bahageze byari biri gutambuka n'uwacikamo yajya akabireba ko birahari ariko icyingiye tugiye kuvuga cya mbere Imana ikomeze uriya mubyeyi mukuru n'abandi bose bagiye batakaza ababo muri ramanuka kuko hapfuye abantu benshi 11 ni benshi kandi turashimira Imana ko dufite n'ikoranabuhanga bituma tutamenya amakuru byihuse. Rero Imana ikomeze imiryango yasigaye y'abantu. Ntitwasoza tudasoreje mu burasirazuba bwa Kongo bati Wingoma Ndahiro yapfuye yashingwe mu buryo bw'ibanga ngo butamenyekanye nubwo tutarabyemeza cyangwa se ngo tuyihagarareho bati Makenga nawe yapfuye ku munsi w'ejo agaragara ari kwinjiza abasirikare yari ku Rumangabo ingabo 1518 zidasanzwe ziri mobile zimwe inzu nazita ni ingabo zidasanzwe zoherezwa ahantu urugamba rukomeye zijya gutanga ubutabazi zitanga ubufasha ahantu bukenewe. Rero General ariho yego kandi arakomeye aracyatanga morale. Uriya namwumvaga ejo ari kuvuga ngo muri tayari yego dukure ubutegetsi bwa Kisekedi imiyoborere ye mibi ndi afande bari ku
morali juju sayidi ihari. Arasoza avuga ati hari urimo muri mwe wumva udashobora kudufasha cyangwa ufite indi myumvire ufite ubwoba ngo tumukuremo hakiri kare. Ati nawe nta n'umwe. Rero icyo mundira General Makenga nuko anaha morale abasirikare kandi burya ikintu kinesha cyane ku rugamba ni morale. Peter tugushime kandi twifurize amahoro y'Imana. Murakoze cyane. Ibihe byiza. Amakuru y'iminsi, amakuru yaramutse. Amakuru ni meza turashima Imana. Nabonye kutegereje bavuga ngo mu gihugu cyose imvura mbere ya saa sita, amajyepfo amajyaruguru n'Iburengerazuba igice kimwe imvura iragwa, ariko nyuma ya saa tanu mu turere twose tw'igihugu twiteguye imvura. Ibyo byavuzwe n'abantu ariko ubona Imana ihindura ibintu. Ni Mateo. Ni Mateo. Kandi Mateo Imana igira ngo wenda Imana ibishatse ayifunga. Yayifunga gutera abantu bwenge bwo kwiga kugira ngo babashe gukora kumenya gukomunika n'ibiri kubera mu kirere. Abasoma Bibiliya hari umunara w'Ababeli abantu bahuje umutima ngo bubake. Yenda kugera mu ijuru ngo barebe Imana ukuntu ahituye n'ukuntu ikora. Ngo bari kubaka no bamaze kugera kure Imana barebyona ko kwigira bagambire bazabigeraho. Ngita yica ubwenge bwabo. Inyuranye ndi. Uwo batumaga ibuye yazanaga icyondo. Bamutuma icyondo akazana ibuye. Ngo birangira bibananiye ko Imana yishe imigambi yabo. Rero ibishatse aho ati imvura iri kugwa ari nyinshi yahitana abantu banjye. Reka nyahagarike. Cyabamwe n'abana b'abantu ariko rero nanjye reka nyahagarike ariko so nyine tubyemere ko iri bugwe. Abantu bitwaza imitaka ufite imodoka mushyiremo esase nibwo iri guhenda. Ariko nubwo irahenda ntagirahenda ntabwo bari batanga irahenda ari oya n'ubu ntabwo yoroshye. N'ubu ntabwo yoroshye kabisa. Sasa igeze kuri uragani mu bicumu gakira muri litiro 5. Ni 5 zonyine. Rero niyo urira surumva imodoka barayabika mu bipangu. Nibe yagurisha bakora ibindi. Uyagura se naga gahunda bafite yo kwigendamo. Uyagura naga asora amafaranga. Abenshi bati kuzamuka kwa essence bihuye n'ibiri kubera muri Iran na Israel. Kandi tarazamuka. Ariko biri mu nzira. Nyine biri mu nzira ariko ntabwo bira. Kandi leta ubwo yakuyemo nkunganire. Nkunganire? Yajya gishyiramo nkunganire ura kuri essence. Iyihe buriya? Baramutse badashizemo nkunganire essence yagura nk'ibihumbi 2. Ni hahandi hanjye. Ndacyafite akazi. Noneho ubwoba buhari nuko numvise n'ibindi bihugu byatangiye kugira ubwoba nk'Ubufaransa. Ugiye guhagara sindi hari ikirwa cyanyuragamo ibintu bimwe by'ibiribwa n'ibicuruza. Kubera ntambara Iran na Amerika rero na Israel ibihugu bitatu buriya biri kurwana kandi haraza kongeramo n'ibindi. Abahanga bari kuvuga ko iyi ntambara ifite ku ya gatatu y'isi. N'Imana itagiye ukuntu bigenza. Shandakora he Korea y'Epfo nijyaho, Korea y'Amajyaruguru ikajyamo, Uburusiya bukajyamo. Numvise ngo Hezbollah bagiye kuyishotora. Uraza kure mu Islam ro yambaye ikanzu mu gisibo. Koko kuzi ko muri Israel bari mu gisibo. Bari mu gisibo. Uraza kure mu Islam. Mu Islam ubwo niba agiye kugitira wati ndajya mu ijuru tu. Leta murana ara. Ugisibo cyarabatereka ntabare byihuse. Rero mwabantu mwe muri gusenga tukirema akabaga. Numvise nanoza na Iran. Shaka urasa ambasade zose za Amerika anuzi. Kazikubita. Ubwo nirasiyo muri Kenya. Niyo mu Rwanda. Akareka nta bisasu bafite byagera. Ubuse mu Rwanda bari kurase. Ariko muri Kenya bafite n'ubwoba. Buta habase. Kandi n'ikindi muri Kenya harabisiramu benshi. Harabisiramu benshi cyane. Na Dubai naho nuko. Cyane Dubai iyi ntambara ifite gukara. Ngo ikindi Amerika iri kwataka buryo bukomeye. Iri kwataka none igashaka no kwinjirira ibindi bihugu. Ikeka ko byafasha Iran. Ishaka kugenda ikabyataka ikabibuza gutekereza. Nuri Dubai Israel niwe mubani fitanye ubona ifitanye na Amerika. Na Amerika.
ariko umwe akagira Imana. Ubundi abahanga bazi ko Amerika ikorejwe na Israel. Israel kabisa ikonjeje Amerika. Nuko ngo Israel ikomeye none Amerika. None se wari kumva papa afata icyemezo ariko mwagiye tujye twumva dutekereza. Ntabwo Amerika yakora ikintu gikomeye mu isi ngo ure mu koko kwa Israel. Israel yakora ikintu gikomeye ku isi ngo hari ukoko kwa Amerika. Yego. Uyu Trump bitch Israel yavuze ngo ejo n'ubu uri hari. Nuko ntabwo uri gukora ahangaha. I Roma Vatican bafata icyo bati uyu muhungu mujyane giye kwicara arya ibigori asubire hasi. Bafata icyo I Roma sinabwo bukorana na Israel. Mfaka ko se we. Ntabwo nubwo none se I Roma n'abayahudi. Ntabwo muzi ko ari abantu begeranye cyane. Yego ni ibihugu bihana imbibi. Si ibihugu byegeranye cyane. Ikindi Amerika na Israel bavuga ko ubundi igice kinini cya Amerika kirimo abayahudi. Yego. Kandi abayahudi nibo b'Israel. Rero kuba bahari bakumva ngo baratewe. Ndugu yangu ntabwo bizakoro. Kuvuga ngo Irani none ahangaha ifite ibibazo bikomeye. Israel igiye gutera uruhande rumwe. Amerika nayo itera. Nubwo Irani nayo ataragafuka imvugo rimwe. Nayo ifite ibihugu biyisapotinga. Kandi yatanye no kwihorera. Oya ibyo kwihorera byo turaza kubitekerezaho. Mu ijoro ryashize bwato bwa Amerika bwa Iran bukomeye bw'intambara bwari buri mu mazi ngo sinzo ukuntu babwita bugendera hasi mu mazi. Ntabwo bujya bugaragara hejuru. Ngo Amerika yabumenaguye iraburasa. Sorry. Iraburasa ariko na Iran nayo inererwe cyane no kuba yahanuye indege ya Amerika. Yego. Nukuvuga ngo ibintu ni gatebe gatoki. Amerika irarasa na Iran ikagira gute ikarasa. Kandi mwabantu mwe turi kuvuga Amerika nyine tukumvira irakomeye nibyo kuko na urayataka ngaraseyo ngarase mu gihugu araseyo neza bari kurasa Iran. Ariko na Iran mu byo ukwiye kwitondera. Bayitondere kuko ni igihugu gifite inshuti. Ariko ariko Iran biragaragara ko ariyo iri mu gihombo gikomeye. Yes, ifite igihombo gikomeye cyane kuko iri gupfusha abaturage n'ibikorwa bimwe bikangirika. Ariko kandi tutirengagiza ibikorwa bimwe byasayutse muri Israel birashwe na Iran. Urukumva? Noneho bagiye kwataka Hezbollah. Ibintu biriza gukurikira nuko umwisilamu wese ahantu ari muri biriya bihugu nawe agiye kwirwana. Kandi noneho iyo umwisilamu ari mu gisibo ndugu yangu urukumva akora ibintu ngo n'ibikorwa bitagatifu. Ni ukuvuga ngo yabaye igisaza akakituriza bati ngiye nejejwe. Ubwato barashiba bwita Iris Dena bwavuye hafi ya Sri Lanka ndetse n'abasirikare benshi ba Iran basiga ubuzima. Barapfa ariko buriya nubwo batangaje aba Irani ariko kandi na Iran imaze gushyira itangazo hanze ko ari indege ya Amerika yagize gute yahanuye kandi iyo ndege ntabwo yitwaye ibipupe. Usanga ari drone. Nishaka ibe drone ariko kandi ntabwo yaguzwe umuyaga yaguzwe amafaranga. Ni n'ikintu gikomeye cyane kuko umusirikare w'Amerika kugira ngo apfe hapfa batayo y'abasirikare. Ariko kandi tunarebe abasirikare b'Abanyamerika makuru dufite batari kumva impamvu y'iyi ntambara. Yes, niyo ntambara habaye ikibazo ubwo abadepite bateranaga basohora umudepite mu nzu mu nteko ariko aranga bimanza wahoze n'umusirikare bibanza kuba n'ibibazo bikomeye cyane. Kubera bamwe mu basirikare b'Amerika batari kumva uruhare rwa Donald Trump muri iyi ntambara. Trump kuvajya ku butegetsi Amerika iri mu kavuyo. Iri mu kavuyo cyane gatandukanye mu bya diplomasi
no mu by'ubukungu wumva ko harimo akavuyo gakomeye cyane. Icya mbere ashotora n'amahanga mu buryo bukomeye, ngo yaje gukemura ibibazo wagira ngo niwe waje kuba Mesiya. Ariko Trump amaze igihe cy'umwaka amaze ibintu amaze kuvangavanga n'ibyinshi. Rero nekereza ko hari abantu bari bamutoye bizeye ko aje gutanga impinduka zo gutera imbere kwa Amerika, ariko nano hanga navuga ngo ntabwo igihugu cyatera imbere kiri mu ntambara. Yego, ntabwo bishoboka. Ntabwo igihugu cyatera imbere kiri mu ntambara. Ikindi Trump ikosa ari gukora nuko ari kugwiza abanzi benshi ku mugabane, ari kugwiza abanzi benshi kuri Amerika. Ese ari gushyira Amerika mu nyungu cyangwa ari kwishyira mu bihombo? Ari kwishyira mu bihombo kandi bikomeye. Waribwira ko ari kurwana nyine mu buryo bwa politiki, ari gushaka kugira ngo agaragaze amashagaga, wagira ngo ni agasore k'imyaka 17. Wagira ngo ari gusezeranya ko nk'uko kubivuga. Ariko ibintu ari gukora. Ikindi buriya ntago ngewe iyo umuntu atazarama ndabibona. Trump ntago azarama ku buyobozi. Ushatse kuvuga ko iyi manda atazayirangiza? Afite kutayirangiza. Iyi ni iya kabiri agomba kuyisoza Trump. Iya kangahe? Ni manda ya kabiri. Yandese. Ya Trump. Bwa mbere ariko ni iya kabiri yongewemo. Ariko nekereza ko atazongera kujya, katazayirangiza, nanayirangiza ntazajya ku yindi. Oya, Amerika ni manda ebyiri bemewe, ntabwo wemerewe kongera kwiyamamaza. Oya niyo zaba, ahubwo niyi ngiyi nyine abamukunda sinzi abamukunda ko bangana bamusengera ayirangize. Kuyirangiza arayirangiza Trump. Gute se ushingira kuki? Trump yaramuramaje kugarura amahoro mu bihugu bidafite amahoro. Ibihe bihugu yazanyemo amahoro? Hera kurasirazuba bwa Kongo. Hehe se yayazanye? Muri Kongo se nta umuntu ajya kuvuga ngo yatanze amahoro abantu bagapfa. Hari igihe Kongo idapfusha. Ngo ushaka amahoro soza intambara. Ariko none yaragiye yemera ngo yahagaritse ngo ni intambara ya Kongo n'u Rwanda. Yarayahagaritse se gute? None uriya mugabo wagira ngo nawe ariko umenya nk'inzoga mwana. Menya atanga disikuru mu inzoga y'Amerikeri. Nibwo bwenge bwe ntabwo aba yasinze, ntabwo bamwemera abademokrate n'abantu n'abarepublikani, haba hari amashaka abiri. Oya. Nekereza ko Trump kuva yayobora na disikuru ze bomba ziri mu bwiyemezi n'ubwishongozi. Arishongora cyane, agira ikintu cyo kuvuga wumva nyine mbona cyatinya, ariko umuntu wese uyoboye Amerika shima mu gihe cya Obama. Obama niwe wayoboye aciye bugufi cyane. Ariko abandi bose bagiye bayobora n'amashagaga. Ariko na Bush yaragerageje, nubwo atigeze abura utudega yagiye akora. Rero hari nko kwigamba gukomeye cyane. Minisitiri w'ingabo nako minisitiri w'intambara muri Amerika yatangaje, aravuga ngo turafata ikirere cya Iran, tuyirase ngo kandi nta burenganzira nta bushobozi Iran ifite bwo gushobora Amerika, bwo kurasa Amerika. Yego, birari kuvuga rero buriya bintu intambara yose ni intambara. Ukurasa niko nawe uzaraswa. Yego, none ikindi ufite kwibwira ko uri kurasa ari guhomba cyane, ariko nawe hari ibyo uri kwangiza. N'imbaraga uri kuzitatanya aho agashize iterambere ry'igihugu cyawe. N'imbaraga uri kuzitatanya. Jewe ikintu mbona giye gukomera nuko Israel yinjiye mu ntambara, igiye kwinjira mu ntambara kandi igamije kurasa muri Iran. Nubundi kandi bimenye ko Hezbollah ni ishyaka ridafite aho ryegamiye rikuru kwaryo na guverinoma iriyobora. Urumva bo barwana kandi barakomeye, bafite imbaraga bateye muri Afurika ntabwo twarara. Yandabiza abasirikare ni bari 6 ba Israel baje gufata bene wabo, bafata Uganda kubwa Diaminda. Urakoze cyane. Abasirikare 6 bonyine b'abazungu wagira ngo mbovuka biga intambara paka bakagera finali biga. Ukura iyo ukiri mu ndu kavuka batanya kukwigisha icyo bita ubundi nko mu Burusiya, buri mwana waho wese agomba kunyura mu gisirikare akabazi icyo bita intuza, icyo bita igisirikare rambona, akabazi icyo bita igisirikare icyari cyo. Ndagira ngo tujyane kuri aka kantu. Dufite Benjamin
Netanyahu, dufite na Donald Trump. Abayobozi ba Iran ejo bundi barapfuye, nabonye yasimbuwe n'umuhungu we. Ibi bishatse kuvuga iki ko umuhungu we yasimbuwe se we isa nk'abamugawe igitero nawe bakamuhitana? Ariko umuhungu we ndahamya ko agiye afite ingamba z'ubwirinzi. Agiye afite ingamba z'ubwirinzi nk'uku none ahangaha amakenga n'ahantu yakwicara yizeye umutekano agomba kuba ari tayari. Yego rero kuba yasimbuye se nakubwami bumera, ubuyobozi cyane cyane iyo wawibyaye wawicunguye, iwabya wawicunguye. Rero ko bagiyeho umuhungu we ndahamya neza ko agiyeho afite izindi ngamba no guhorera se. Yego, no guhorera se birimo ari nawo mujinya nyine burya. Ariko sinzi umuntu wambwiye ngo iyo umusirikare ateranye umujinya akora amakosa. Ngo mbere y'uko utera ugomba gutekereza uburyo umujinya wari bukotorore. Yego, kugira ngo utaza guterana amashaga gusanga barakurashe nk'akasongoye burya yirukanka yiyahura. Nk'abo navuze muri Kongo wa FDL batera wagira ngo nuko. Rero kuba yasimbuye se simbifata nk'ikibazo, genda yifata ibintu biriho kandi byari biri ngombwa kugira ngo abe mu cyuho cya papa we, ndetse ibiza kuvamo ni bibiri. Umuhungu araza kurwana kugira ngo ahorere papa we, abonye uburyo bwo guhorera se ntagapfa umuntu ukomeye yabikora. Kandi izi ntambara zirimo ikoranabuhanga rikomeye. ubu nabo bari guhiga Trump, uziba mu buntu ariko nta n'ikibazo. na Benjamin Netanyahu nawe bamufatishije. Benjamin urumva bamufashe nawe ni hasi. Ndagira ngo tugaruke kuri topic y'umunsi ariko tutarayigeraho. Niyo mpamvu nshaka guhuza ibi bintu. Intambara ya Amerika, Iran na Israel kuri ubu nizarangizwa n'iki? Hari ibintu bibiri byayirangiza. Kwemera ibiganiro, abantu bakaganira bakagira imishyikirano. Cya kabiri intambara yose irangira nuko hari uyitsinze. Yego, amanota ya menshi burya rero sinzi ngo agasubira kigeze kajya ku rutare kakora bya bindi kasoje karavuga ati kararureba ati nubwo utaminetse ariko ndaguhamije. Rero sibye kuvuga Amerika nyine baradufite hano. Tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu nibwo kwa kabiri nibwo Israel yafashe icyemezo cyo kurasa kuri Iran. Amerika itayungamo. Intambara imaze iminsi igeze irenze 5, ubu ari uruca n'uruza hasi no hejuru. Erega Amerika ntiyanesha urugamba abayahudi batari. Ibi mujye mubyumva. Ikindi mumenye neza ku bwoko bwa Israel nibwo buzanesha. Ako kantu ko ngira ngo tugaruka nka topic y'umunsi. Dufite igihugu cya Israel, umurwa wawo bavuga ko wiswe na Dawidi ko ari Yerusalemu. Yego, Yesu avukira Betlehemu hafi Yerusalemu mu murwa w'Iyudari. Yerusalemu dufite abantu batatu, abakristo. hari Israel hari na Jerusalem. Jerusalem ni ahantu hakorewe ibikorwa by'iyobokamana uyu munsi yubatse ubwami bw'Imana. Ariko kandi Iran yatangiye kwasa. Yego, nani kwa tugaruke. Dufite abantu batatu muri Israel. Dufite abayahudi, abakristo n'abayisilamu. Ubwoko bwari butatu. Noneho Yerusalemu yubaswe mu buryo bw'urwibutso. Dawidi mwibuke neza agambira kubaka inzu y'Imana. Yego, muri Israel abita tembo. Imana Yesu ivuga ngo Dawidi kuko yasize yize pura y'urusengero. Dawidi ntabwo yarwubatse, ariko yakoze pura yarwo, ashaka ibikoresho, arukorera plan, ararurema. Ushatse kuba ko yatanze igitekerezo. Urakoze cyane. We yararwize arukira mu nyandiko. Avuga ngo ngiye kurwubaka n'abakunzi y'iki y'Imana. Gakimura kugira finale. Arwita neza. Akimura kugira finale ngasha yubaka ashinga ibuye. Imana avuga ati wapi Dawidi we ntabwo wabikora.
wamenye amaraso menshi ntabwo wanyubakira inzu. Burya nubwo dukundana ariko wakoze amanyanga menshi. Nibyo ufite umutima wo kungira neza ukabubaka inzu yitirirwa kugira ngo amahanga aza ahahurire anyubahe. Ariko umuhungu wawe Salomo niwe uzagira gute? Niwe uzayubaka. Salomo rero gusimbura se nibwo yaje yubaka inzu y'iki? Iyo Dawidi yasize atanze igitekerezo. Yego, yasize usiga umushinga udakawukora. Dawidi yakoze architecture. Yego. Usiga umushinga undakagira gutakaza kawuzuza. Kubaka iyi nzu ngo ni mana yanjye. Nyine ni inzu mu rusengero rw'amateka. Rwarimbishijwe rurimo zahabu, rwubakishwe ubutunzi bukomeye cyane. Buryo turuhawe hano muri Afurika. Ngo Kongo barayirasa, ahubwo nibo barasanira. Uri kumva abo bazungu baza barwanira hari. Nukuvuga ngo iyi nuza iyi tepo urusengero rwa Israel. Rwubakishijwe ngo nitabaza n'itara ryaka. Ni zahabu. Inkingi yubatse ni zahabu. Urusengero rwubatse mu buryo bukomeye cyane. Ni umujyi rero ufite amateka akomeye. Ni umujyi ufite amateka akomeye mu buryo bw'iyobokamana kandi ufite ibintu bimwe na bimwe by'umuco wa Israel. Uri kumva? Biranga ubukristo, biranga ubuyahudi, biranga n'ubuyisilamu. Uri kumva? Ahangaha ni naho Yeremiya yubatse amarembo arafunga. Buriya hari ibikuta byubatse Yeremiya yagiye yubaka. Nabo abona ko banahemiya. Uri kumva? Rero mu bintu bikomeye bigiye kubaho mu kumva Israel irasho. Kandi se nayo nageza kwicara. Tukiri kuri urusengero rwubatswe rwari rwubatswe ku buso hectare 14. Urungano. Second Temple urusengero rwa kabiri ngo rwaswenwe n'Abaroma Empire mu myaka ya 70. Ibi bintu bishatse kuvuga iki? Uyu munsi wa none kuba noneho ibitero biri ku Iran kugabiri ku butaka butagatifu cyase ku butaka bwera hariya muri Israeli aho Yesu yavukiye. Niyo topic ntarabura tugaruke. Ikosa rihari riri kuba. Kurasa muri Israel. Kandi nta mu Israel nta mu Israel mu Israel utera afata imbunda gutya. Na Bibiliya yifite. Ajya ku rugamba akurasa n'ibira biragize gute? Ayifite mu ntoki. Akwica abanga Imana ngo n'undi migisha. Akwica nagusenga. Imana yabiza Gideon. Akwica yitambukira. No kuvuga ngo ikosa ribayeho Iran ishotoye iki? Umutima w'Abayuda. Ikintu kigiye kubaho rero. Israel igiye guhiga umwisilamu niyo mpamvu yagambire witira sa Hezbollah. Uri kumva? N'ahantu hose uwo mutwe ugize gute? Uri hagiye kubaho attack ikomeye cyane. Uri kumva? Israel ifite ubutasi bukomeye hamwe itaza kwemera kandi ubu tuvugana turi kuganira aya masaha. Intambara iri kuba, ibitero biri indege ziri guhaguruka. Zijya kurasa. Buri munota bari kuzigarura mu kirere ariko nawe hari ubwirinzi bukomeye cyane. Burahari. Kataza ugira ngo Israel ifite ubwirinzi. Israel nicyo gihugu cya mbere kwisi gifite ubutasi bukomeye. Birumvikana. Gisagurira Amerika. Nibyo nakubwiye ngo intambara Amerika yapfa gutsinda. Ni ibihugu by'abashuti. Turega kuvuga abashuti. Amerika yakonejwe na Israel. Twebwe turi kubyumva gutya byoroshye. Ariko amakuru ahari. Iyi ntambara abahanga bari kureba nikomeza gutyo. Icyambere kiza kwangirika. Ubutunzi bw'isi buraza gusubira hasi. Ubukungu bw'isi. Abaturage bamwe barasonza bihomberemo. Yego. Uri kumva? Ikindi Israel irasa muri Iran neza ku mugaragaro. Iran nayo irarasa. Hanyuma hari ibihugu n'ibihungu byagiye ku butegetsi bifite amashagaga nka Korea y'Epfo, Korea y'Amajyaruguru. Urumva za Ukraine na nuza na Ukraine nayo ikari mu ntambara. Ntabwo intambara zirarangira. Rero birasobanuye ibintu turimo, ibintu turi gukora tuze gusaba Imana yo mu ijuru ihoshe zino ntambara. Izihoshe. Kuko ikomeje iyi ntambara ibihugu byinshi
birisanga mu ntambara. Niba igihugu kigambira ngo turarasa nk'ubu n'Ubufaransa bwatangiye kunugwanugwa, uri kumva Amerika yagambire ngo igiye gushyira ingabo ngo hari ikirwa ishaka gukavaringa kugira ngo ibintu ngo bidahagarara utambuka. Kandi buri gihugu cyose intambara ihari kirinda ubusugire bwacyo, yego, kirinda umutekano w'abaturage. Ubu none ahangaha Irani ibihombo bifite ni uko ari gusenya ibikorwa remezo, ibikorwa amazu no gupfa kw'abaturage. Yego. None Israel yedutse gutanga itangazo ngo tutatangaza muri Irani abantu bari batuye ahangaha mu hafi mugende baraharasha abantu bamwe banze kugenda, abantu barapfuye n'amazu akize gute arasenyutse. Kandi mu bintu Imana yasezerano Israel ko itagomba gutsinda. Aha, ako kantu ko tugira kujyaho. Yesu yavukiye i Betlehemu mu murwa w'Iyudaya hari Yerusalemu hafi aho. Ariko Yesu ko yaravukiye muri iki gihugu akaba cyo gihoramo intambara, ibi bishatse kuvuga iki? Umwana w'Imana. Urakoze cyane. Buriya hari Yesu hari yafashe ava yavuye kubwiriza ubutumwa ari kugenda yerekeza Yerusalemu. Gagaze mu nzira yiswe n'indogobe. Bari kumwe n'abantu benshi bari kumusasira atambuka hejuru. Ngarebye Yerusalemu ahita arira. Ararira. Ngarabango Yerusalemu we. Amarira arasari menshi, noneho ngo abantu bamurebera bati harijwe n'iki ko umurwa wubatse ameze neza. Arabango Yerusalemu we. Ngiyamenye igihe winjiriwemo. Nguzasenyuka uzasigara. Nawe yagikeretse kuki kurindi. Ibi turi kuvuga hariya butuvugana n'ubuhanuzi bwanditse hazasenyuka hasemwe none Imana yongere kubaka bundi bushya. Uri kumva hamaze gusenywa ubutegetsi bwa Kiroma, urumva hamaze gusenywa imyumvire ipfuye neza kuko Yesu yarabyiboneye kandi umuhanuzi mukuru yaraharebye ahita bihanura. Ushatse kuba ko ariyo mpamvu aho uri intambara zo bidashira. Nawe yarabyiboneye ari we wabambwe. Yaravuze ngo ntago nzagwa handi nzahambwa he, nzabambirwa hehe Yerusalemu. Uri kumva ahantu hamenetse amaraso nagahabura ibisigisigi. Kandi yaravuze ngo niba bataba baregewe mwebwe musigaye noneho nibazabagira imwe na nyeya. Bivuze ngo abari muri Israel byanze kuze nubwo barwana bagatsindira umwaka, igihe kizagera hinduka umusaka. Igihe kizagera hinduka umusaka wongere kubakwa bundi bushya. Ni kuri ijambo ry'Imana rivuga. Kandi nongere mbabwire ngo ibi byanditswe byera ari Irani, ari Israel, ari za Palestine tuvuga. Uri kumva n'ubwoko bwari bumwe, ariko kandi none bwiremyemo ibice. Uri kumva bitewe n'impamvu za kavukire na politiki n'ubukungu. Uri kumva n'ubukungu butandukanye no kudahuza. Kuko abahanga mu masomyo ya Bibiliya muza amateka ya Ishimayeli, mugamenya amateka ya se Abrahamu, mukamenya n'amateka ya Isaka. Uri kumva ni abantu rero batigeze bahuza, kuko umwana umwe avutse kumuja, undi avutse mu buryo bw'isezerano, ariko kandi Imana itanze isezerano ngo azatungwa n'inkota. Uwo mwana wundi inkota hanyuma Isaka wari mu buryo bw'isezerano. None ikintu gihari rero gikomeye kuba iyi ntambara ari kuzamuka gutya, none Israel igashaka uko gufatanya na noneho mwumva ikintu Trump ari gukora gikomeye. Iyo utamushyigikiye ahita akubwira umwanzi, ngakwandika mu gitabo ko umuntu azatera nawe urimo. Wumva ubwenge afite ahita yandika ngo wanze kunshyigikira wo mu Burusiya hamwe nange ubwo murabashyigikiye. Kandi noneho rashi Burusiya buzashyigikira Irani kugira ngo bihana. Ariko nundi kwa ko Uburusiya budasanzwe bwumvikana na Amerika, nihe intambara bagiye kuvuga ko ubundi ari intambara ya gatatu y'isi. Urakoze cyane. Niba ushyigikira tuzatwumva igisato giturika twibereye muri Afurika. Bari abatipe bafite ibikoresho papa. Ni umuntu afite ubwato bwakuzura ikivu. Ariko bafite n'inyanja ngari. Bafite amazi, bafite ahantu ho gushyira ibikoresho. Yego. Twebwe hari ibintu bitagira muri Afurika bitewe n'ubutaka dufite naho kubibira. Naho kubishyira. Hari n'imbunda utabona aho utereka ngo urasa. Ufite kurasa ukarasa umusozi. Kuko nta hantu yarasa nyine
niba urugero umuntu hari igisasu kimwe cyahita kirimbura u Rwanda. Njye mbona hano hantu ngo niba ari uburozi Imana yasize muri Israeli, tekereza igihugu nka cya gihoramo intambara, ariko ukajya kumva umuntu wese wagiye muri Israeli ngo atahanye ubutaka butagatifu akavana buriya butaka bwaho. ni isezerano Imana yabahaye. Nubwo hari intambara ariko hari n'umugisha. Imana yahakanigije ikirenge. Uri kumva hari ikirenge k'Imana, hari amateka, hari inzu yitiriwe izina ry'Uwiteka, hari inzu yubakiwe Imana hariya. Uri kumva hari ubwoko hariya niho Yesu yagenze kava kajya ahangaha bimeze gutya agasiga kandi agenda n'amaguru n'indogobe. Ni ibintu byakoraga, yakoreshaga amaguru gakoresha n'indogobe. Rero ni Imana Yesu arimo ahahanurirwa, bivugwa ko Yesu akimara kuvuga iryo jambo ko hazasenyuka, nibwo yaragiye no kuhabambirwa, yahamenye amaraso n'ubutaka butagatifu. Ijambo rivuga ngo iyo aba wamenyaga icyaguhesha amahoro. Urakoze cyane. Ngo ariko none we Yerusalemu we iyo yamenyaga icyaguhesha amahoro, nyine icyo wagakoze, ariko none bihishwa amaso yawe. Noneho aravuga ngo wibwira kureba ariko ntabwo ureba. Uri kumva hari ubutegetsi bujyaho nibwubaha Imana ya Israeli. Nyine uko Imana yakoraga, hari abaroma, hari abayuda, abayahudi, hari systeme bakoreragamo bagenderamo nzima yo kubaha iki Imana. Kandi ntabwo Imana ikunda intambara n'ubwoko budahuza. Uri kumva bagiye kubaka ibikuta ngo ahangaha ntabwo uzahinjira, bazamuye ibikuta ngo ntabwo Palestina yarenga ahangaha. Hezbollah ni abantu bagiye bigumura, ni abari abayuda n'ubundi nabo bamwe bavamo bajya kwiyunga na Islam. Uri kumva bafite nubwo Israel ifite ubutasi bukomeye, ariko kandi burya iyo tuvukana tuba dufite amaraso amwe. Uri kumva rero ishanga izatera indi shanga, ubwami buzatera ubundi bwami. Iyi ntambara igiye kuba ahubwo abafite agatwe gato bakinda urugomo. Iyi ntambara Imana abakristo abantu bakwiye gusengera. Muza Ukraine Rwanda n'icyari n'Uburusiya tubare umubare ku Rwanda, twaravuga ngo intambara ngerahagurutse ngo yisi. Dore ikimenyetso kije Israel igiye gufatanya na Amerika ngo iteriane ngitwike. Ntabwo biza gukunda ngabisiramu bagire gute babyemeye. Uri kumva buri gihugu cyose gishyikirira kiraza kurasa. Kandi umva nkubwire, yego Korea ivuze ngo reka dutere inkunga Iran, kandi ni inshuti, bakabohereza nk'ibitwaro bagahaguruka. Iyi ntambara ntabwo yapfa kurangira, ntabwo yazarangira. Ibi tuzemeranyweho twese. Ntabwo yapfa kurangira n'ibikomatanyo ry'ibihugu bikomeye, n'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere bikiri kwishakisha nabyo birabigenderamo. Yego rero ibintu dukwiye gusengera no kubera amaso ni intambara ya Israel na Iran ndetse na Amerika. Amerika iri kwitwaza ko ariyo biri kurwana na Iran, ariko kandi ntabwo Amerika yashobora Iran Israel idashyizemo iki ukuboko. Ubundi Iran na Israel bapfa ikintu cya mbere, barapfa ibyago by'umutekano n'iterabwoba. Hano ubona ufite iterabwoba cyane ari ni na Amerika. Ubwo turi kuri Iran na Israel. Amerika igihe ndi kuvuga Israel na Amerika, je mbona ari abantu bamwe. Ubundi abantu bakurikirana neza amateka ya Israel n'uburyo kigitera ibindi bihugu, usanga ubwo ari ibikanga cyane. N'ifite iterabwoba riri hejuru, none bikarangira bigiye kuri babandi nyine bumva nyine nk'ubu nka babajije impamvu y'intambara Trump. Baravuga ngo Iran yashatse kwica Trump. Ngo niyo yashatse kwica Trump. Bush ariho yigeze yajya kuvuga Ukraine, ahita avuga ngo twakoze amakosa tuba twararangije Iran. Trump ajeho aratangira nyine kugira ngo iyi ntambara atayibazwaho byinshi. Atangiye kugaragaza ubutasi bwe, butangiye kurema amadosiye adafite 12 ko bashaka kumwica.
Israel na Irani bazi neza ko Irani harimo imitwe itemeranywa na doctrine nakonaga n'imiyoborere ya Israel. Yego. Israel rero kwitwaza ngo irimo imitwe y'iterabwoba Irani yarasa muri Israel. Israel gete ikora ikintu bita cyo kuvuga ngo reka dukumire. Ariko reka mbabaza umuntu utera akica abaturage agasenya imijyi abakumiriye iki? Ubundi bikorwa remezo nta ntambara bikoraho kuko bari gutera badashaka gufatanya ibihugu ariko noneho bona se bari kwasama ishyamba bari kuzakarasa mu mijyi. Niba bibatangaza ngo umuturage wese yimuka ahunga nuko yanga amaraso atameneka irasobanuye kandi hari abaturage bashaka guhindura igihugu mu Islam upfa guhunga. Icyaka bari gupfa ni program ya nuclear. Nukuvuga ngo Iran ikora Israel ntishaka ko Iran ikomeza gukora ibisasu bya kirimbuzi. Uko babikora se iyi Israel yo kwibikora Israel yo kwibikora none kaba ishaka ko abandi batabikora. Rero ibyo ako niko gasuzuguro nabo batagira gute badashaka. Ntago bagashaka. Ikindi nuko bakareka ka Middle East. Ibyo rero ntabwo biza gukunda kuko iyo ushatse kwikubira umutegetsi udashaka gusangira n'undi ntabwo byemera ko ntabwo nawe waragiyeho gisivile kandi bitubyemera ngo twese abadukurikirana Irani nafite igisirikare cyoroshye na nubwo ifite ibihugu byoroshye bishyigikiye ifite ibihugu bishyigikiye kandi byose gute bifite imbaraga. Israel na Irani ntibashwana ku kintu kimwe ahubwo barapfa ibintu byinshi. Israel ntabwo bapfa ikintu kimwe barapfa ibintu byinshi. Ni byinshi cyane ni utuntu tw'uruhererekane n'amateka kandi akomeye cyane bafite umuzi. Ubutatura ducukumbure ibi bintu urasanga Irani na Israel n'ubwoko bumwe buri kurwana kugira ngo hagire ugaragaza ko arusha undi amuyoboke amwubahe kandi mu bintu bikomeye kugira ngo ufate Hezbollah cyangwa ufate Irani ngo yoboke ucanga ngo bena nk'umwana kuri Israel biragoye ntabwo byapfa gukunda. Rero mu bintu isi igiye guhamo n'akaga nk'ubu ejo bundi minisitiri w'ubukungu bw'igihugu mu Rwanda yatanze itangazo avuga ko dufite guhura n'ibibazo bya esasi dufite guhura n'ibibazo by'ubukungu bitandukanye ariko ngo haba hafashwe ingamba z'ubwirinzi. Rero ndatekereza ko nubwo u Rwanda ruvuze gutya ariko n'ibindi bihugu byo muri Afurika bizahura n'iki n'ingaruka z'intambara. Tukiri kuri Israel ni igihugu kizwiho icyo bita high technology. Mu bukungu bwayo harimo technology kuko aya software menshi dukoresha turuka muri Israel, za biotechnologies turuka muri Israel, AI nayo ni from Israel. Ibi ngibi bivuze iki ku ntambara kubera mu gihugu cyabo ndetse na Iran? Nyine uri kumva igisonoro gihari gikomeye nuko tugiye guhura n'ibibazo by'ubukungu ku isi ntabwo ari muri Afurika, si mu Burayi, si ku mugabane, si muri Amerika, isi yose. Nuza Amerika, Ubufaransa, ibihugu byose bitandukanye hari ibintu bataza kwemera. Bamwe baza kurinda abaturage babo bafata ingamba. Uri kumva? Rero uko bari kuzifata ni nako abantu bamwe bagenda bahomba ibyinjiraga. Nuko ngo nabwo ibi uri kuvuga ngo Israel ifite technology. Mu gihe cyose igihugu kiri mu ntambara. Ntabwo bari gutekereza ngo tutere imbere gute.